Komisi Bentaban Rakhe kan mau buram ya kalengko senyap ke basispa kendai pau jong usiem tirot sing. Batru kum kajing rakhi ya kajing dap san spa snem jong ka himanong klau. Ka hinyo trap Achik National Movement Eastern West Khasi Hills District harengkat kajing ya trailang bat ka office usiem ka himanong klau. Kan penlong ya kajing ya kop ya mare ya kabalatip kum ka third selat napang marathon arhajar arpusan haga khat nyo tarik unaitung arhajar arpusan. Kat baga dor bar sinong pendeng umyong kan penlong ya kajing ya kop nya bicycle nakabenta ka tei gajuk kajing temu. Ya kajing ya kop mare on sedang hakapor nyo baji men step kat ba ya kajing ya kop nya bicycle on sedang hakapor nriu siteng men step bat ya gini baro arteli kajing ya kop on sedang nagasinong kensi bangla bat on pun kut hamadan mot tirot kabadon hamairang mission. Ya kajing ya kop ya mare on pia haki arkan hun kata kentai bat senrang. Kat bah kajing ya kop nya bicycle kan don tangkaway ka category. Ka khusnam na kabenta kajing ya kop ya mare kan long san hajar tengka benengkong, lai hajar tengka baar, bat shi hajar san spa tengka balai. Kinong job kinyo ru ya kesernot na keseng bat ru na kahima. Kat bah ka khusnam na kabenta kajing ya kop nya bicycle kan long pra hajar tengka benengkong, sau hajar tengka baar, bat ar hajar tengka balai. Nakabenta kajing ya kop ya mare ya kajing tip bakham benia kinong ya simenta ki laban telefon hau mobile number kendai lai nriu RR not sau sanpra kadba nakabenta kajing ya kop nya bicycle kinong ya simenta ki laban telefon hau mobile number prahnyo sau pra san nriu iwe nriu lani prahnyo san nyo kendai sau not. Katarik bakado ban pediang ya ki kerteng ha kajing ya kop nya bicycle kan long ha ka khat sau tarik unaitung ar hajar arpusan.